Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose muri Afrika babasha kumva ururimi tubagezaho amakuru ndetse no bahaye ikaze rero kugira ngo tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda mu by'ukuri bitangazwa birimo amakuru ibikomeje kugenda bivugwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye warakaye bikomeye cyane aho bivuga yuko ashobora kuza gusesa mu by'ukuri komite igeze inzego za gisirikare zose akaba yatangira bundi bushya agashyiraho abandi basirikare. Biravuga yuko umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo generali mu by'ukuri na ministri w'ingabo uyu nguyu ngira ngo yitwa Aletribert Mutabazi bose barimo barakirwa mu majwi yuko bashobora kuza kwirukanwa isaha ku isaha. Hari waje kugenda atanga amakuru umwe mu ntasi zikomeye cyane ukorera seneri yaje kugenda mu by'ukuri atangaza amakuru akomeye cyane ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye aya makuru yaje kugenda ayamenya mu by'ukuri bihita bigaragara yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahishwe byinshi igisirikare cy'u Burundi n'ubundi cyari kiri aharindimuka iyo hataza kubaho ridasanga biravuga yuko ryatumye ryasize Perezida Evariste Ndayishimiye hari amakuru menshi agiye amenya by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi aho yumvise bimwe aratangara ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cye cyashize mu buryo atazi. Iri turika rero biravuga yuko ryatumye Perezida Evariste Ndayishimiye amenya neza 100% yuko hari bamwe mu basirikare batiyumvamo cyangwa se badashyigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD cyane cyane yuko mu gisirikare cy'u Burundi hagiye hakorwa zimwe muri operasiyo zitandukanye ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye agashaka kugenda amenya amwe mu makuru y'ubuzima bwite n'ubuzima bwa buri munsi bw'abasirikare ariko ntibimenyekane. Ubu rero byamaze kugenda bimenyekana biravuga yuko raporo zose uyu mukuru w'igihugu cy'ushimiye yakiriye yasanze biri mu gisirikare cye ariko we akaba atarabizi. Harimo ibibazo mu by'ukuri by'abasirikare batavuga rumwe, ibibazo by'amoko byamaze kugwirira igisirikare aho harimo ironda koko mu gisirikare cy'u Burundi ariko nanone hakabaho yuko hari bamwe batari guporomotingwa batazamurwa cyangwa bahabwe amamisiyo bikurikije nabo baribo cyangwa se nabo bakomoka. Ikindi yaje kugenda amenya mu by'ukuri ibyo byose ni resultat zavuye mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu kigo cya ISCAM. Iki ni ikigo gisanzwe n'ubundi gitoza abasuzo ofisiye cyangwa se aba ofisiye bitoza kuba bagiba abayobozi bakuru mu ngabo z'u Burundi. Ikindi kintu yaje kumenya nuko yamenye neza yuko mu gisirikare cy'u Burundi ufite ubushobozi atoherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, atanga ruswa cyangwa se icyo bita igiturire mu rurimi rw'ikirundi, akaba atemerewe kuba yajya mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ubwo urumva ni nako aba arokotse urupfu. Ikindi kintu cya gatatu yaje kugenda amenya, yamenye neza yuko abasirikare b'abarundi n'imishahara yabo harimo ibibazo. Ikindi abasirikare ntabwo barimo barakurikirana amasomo ya gisirikare, hari byinshi yagiye ahishwa. Ikindi ni amasoko ya leta mu by'ukuri agenda ahabwa inzego zitandukanye ndetse n'amasoko ya gisirikare yaba kugura impuzankano, intwaro, ibyo byose bikavuga ko byagiye bizamo amaruswa. Uyu mukuru w'igihugu cy'ikimaga kugenda isiga Perezida Evariste Ndayishimiye afashe bimwe mu byemezo. Twababwiye yuko mushobora kuza gutungurwa n'impinduka n'amavugurura akomeye cyane ashobora kuza kuba mu gisirikare cy'u Burundi aho uwo bita General Prime Niyongabo arimo arashyirwa mu majwi yuko ashobora kudakomeza kuyobora izi ngabo z'u Burundi na Ministri w'ingabo Aletribert Mutabazi. Uyu nguyu nawe mu by'ukuri arimo arashyirwa mu majwi yuko mu by'ukuri atari buze kuza guhabwa umwanya. Uwo bita Bizimana Ninahazwe, uwo bita Ninahazwe uyu ni Brigadier General na bita Bandegeya Diomede, abangaba nibo barimo baravuga yuko bari buhabwe inshingano muri iki gisirikare cy'u Burundi bakaba bakorera mu ngata aba bagenzi babo bivuga yuko bari kugenda bananirwa n'inshingano. Ariko nanone abaturage nabo barakubitira agatoki ku kandi bavuga bati ntago turi bubyihanganire yaba mu ishyaka riri ku butegetsi muri CNDD-FDD. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kudiringa nabyo bikaba byakemuka. Bitabaye ibyo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agatakaza hegemoni, akanatakaza icyubahiro gikomeye cyane yarasanzwe afite mu ngabo z'u Burundi by'umwihariko no mu baturage. Ndetse biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose atakiri mu baperezida cyangwa se atakiri mu bahabwa amahirwe yo kuba
bakiyamamariza kuyobora iki gihugu, nubwo ishyaka riri ku butegetsi ryamutanga nk'umukandida perezida, biravuga yuko hari sensibilisation zirimo ziragenda zikorwa na bamwe mu bayobozi biciye ku ma DM cyangwa se ku mbuga za WhatsApp, bahererekanya mu by'ukuri boherezanya n'abaturage bababwira bati nyamuneka ntago perezida Neva akiri umuyobozi wo kuba yayobora iki gihugu. Mu by'ukuri niba mushaka intumbero, niba mushaka kubona igihugu gituje kiri ku murongo cyangwa se gifite iterambere, perezida Evariste Ndayishimiye ntimuzongera kumutanga nk'umukandida perezida cyangwa se ntimuzongere kumuha icyizere cyo kongera kutuyobora. Ibyo rero birimo birakorwa na bamwe mu bayobozi bakuru muri CNDD-FDD. Abangaba bakaba bigaragara ko bamaze kuba abanzi perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugwiza, cyane cyane yuko ibyo byose byagiye bihera kwa Mama Denis Bucuma Nkurunziza we ibihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko ubutegetsi bwa perezida Neva na madamu wiwe rwose mu by'ukuri ngo atari ubutegetsi buri gutanga icyizere, ndetse ngikosa rikomeye cyane abarundi bakora nuko bakongera guha icyizere uyu muryango wa perezida Evariste Ndayishimiye ukaba wakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amahirwe rero akomeye cyane arimo arahabwa bamwe mu bayobozi, bamwe bakavuga bati wo bita Alegiyeme Bunyoni. Alegiyeme Bunyoni yakongera agahabwa umwanya muri politiki y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko yabafasha ku kijyanye n'amavugurura mu by'ubukungu. Bikavuga yuko perezida ngo yatorwa ishyaka riri ku butegetsi riramutse rikeneye kuba ryatanga umukandida perezida, ngo batora uyu mugabo Reverien Ndikuriyo kuko ngasanzwe afite ubunararibonye no kuba amaze imyaka myinshi asavinga muri ishyaka rya CNDD-FDD, kandi mu by'ukuri ngazi ibibazo abaturage bafite ashobora kuba yabibafashamo. Ariko nanone abandi bagakomeza kugenda bashyira mu majwi bavuga bati uwo bita Agathon nubwo atari mu ishyaka rya CNDD-FDD, ni umwe mu ncurabwenge, ni umwe mu bacurabwenge bashobora kugira icyo bafasha mu by'ukuri mu hazaza y'iki gihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo. Ubwo rero amakuru aravuga yuko muri CNDD-FDD rukinga babiri ubwabo barimo barahangana, si CNDD-FDD gusa ariko nanone aba bagabo nanone b'incabwenge mu gihugu cy'u Burundi bo baravuga bati nyamuneka umuturage guhera hasi, niba koko umukuru w'igihugu avuga ati umuturage ku isonga, dukeneye kubibona bikagaragarira uko umuturage asa, ibyo yatunze ndetse n'igihugu mu by'ukuri ubukungu n'uburyo gihagaze. Ibyo byose nibyo bivugwa yuko bishobora kuba byagenda bigenderwaho. Amakuru kandi nanone aturuka mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku ngabo z'iki gihugu cy'u Burundi, biravuga yuko intambara aba barwanyi cyangwa se abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri barimo bararwana ari intambara ikomeye cyane, ariko ngo M23 biragaragara yuko yabafungiye amayira. Murabizi neza yuko M23 ubwo yafataga umujyi wa Uvira, ndetse igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigatuma iyi M23 ivuye muri uriya mujyi wa Uvira. Mu by'ukuri ntago M23 yigeze ijya gucungira kure, kuko n'ubundi izi nyeshyamba za M23 ziri mu misozi icungamiye uyu mujyi wa Uvira, ndetse abandi barwanyi ba M23 bari muri teritwari ya Mwenga, ariko nanone muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo naho niko bimeze. Ubu rero biravugwa yuko ma 23 zimwe muri strategique militaire bamaze kugenda bafata ni ugufungira amayira ingabo z'u Burundi kugira ngo zitaba zagira iki zakomeza gusahura umutungo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri kandi bakaba bajya bitwaje ko ngo bagiye guhangana n'imbonerakure, nako ni bakaba bitwaza ko bagenda bagiye guhangana ni n'uyu mutwe wa Red Tabara. Bivugwa yuko mu by'ukuri ngo perezida Evariste Ndayishimiye mu byo yakoze yahanganye n'uyu mutwe, abari bamutesheje umutwe arabagurira, bamwe abahaza ruswa, bagaruka muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga yuko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi n'ubundi ngo nta kindi kintu zijya kureba ku butaka bw'igihugu cya Kongo ngo ari amabuye bajya gushakayo. Amakuru rero agaragaza yuko perezida Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi mu by'ukuri bafite ubutunzi bwinshi cyane, ndetse kubera ubwoba bw'uko ashobora kutazatorwa mu mwaka wa 2027 nk'umukandida perezida, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko amaze kuzuza hoteli ikomeye cyane hariya mu mujyi wa Bujumbura. Iyi hoteli rero ndetse ikurikirana n'ibindi bikorwa bitandukanye. Bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze kwigwizaho nko mu ntara ya Bubanza. Rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi afite amafamu, afite imitungo igiye itandukanye. Bivuga yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ikijyanye n'umutungo cyo yamaze kukibikaho, ni n'amamvu benshi bavuga yuko ngo atakitaye ku bijyanye n'umuturage, nawe arimo arirebaho kubera yuko azi neza yuko isaha n'isaha yakurwa kuri ubu butegetsi, kuko benshi ntibatinya no kugaragaza yuko mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye yashaka kugundira ubutegetsi
mu by'ukuri bishobora kuzamubyarana ibisusa amazi n'ibisusa, kubera yuko ngo abaturage b'abarundi byose mu by'ukuri bagakuraho perezida Evariste Ndayishimiye bakanamwereka yuko mu by'ukuri they don't need him anymore, niba kuko bataramuhaye umwanya ngo agaragaze ibyazi cyangwa se ngo savinge abarundi ngo barasibye mu by'ukuri. Ubwo rero perezida Evariste Ndayishimiye nawe agomba kurya rimengeye, kubera yuko abaturage b'abarundi mu by'ukuri bigaragara yuko bamaze kugenda bamugererayo, kandi biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri atazongera kongera guhabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nibyo kandi nanone reka twongere tugaruke muri perezidanse, naho ntago ibintu byoroshye hose tuba turi bugende dutakoringa atubabwira ngo bihagaze bite muri perezidanse y'igihugu cy'u Burundi. Rero nanone biravuga yuko igikuba cyacitse nyuma y'ifungurwa ryo bita Alain Guillaume Bunyoni, nubwo bwose arwaye ariko akaba ari gukomeza kuzenguruka ashakisha ubuvuzi hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Yimwe impapuro zimwemerera gusohoka igihugu, ubu ngubu akaba akomeje gukurikiranwa n'ubundi ari mu gihugu cy'u Burundi kubw'ubwoba bukomeye cyane yuko uyu mugabo yatoroka cyangwa se yakongera guhunga iki gihugu, akaba yajya kwifatanya n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro isa naho idahuza n'ubutegetsi bw'Igitega. Ubu rero biravugwa yuko hacitsemo imitwe itatu muri perezidanse y'igihugu cy'u Burundi, harimo abashyigikiye Reverien Ndikuriyo, harimo abakeza perezida Evariste Ndayishimiye, ariko hari n'abandi mu by'ukuri b'abakonservateri bakivuga bati uyu mugabo bita Alain Guillaume Bunyoni mu gihe ari muri politike hari ibyo yagendaga adufasha, ndetse benshi niba nawe kugaragaza yuko mu gihe uyu mukuru cyangwa se uyu mugabo mu by'ukuri Bunyoni yahabwa umwanya ngo afite ubunararibonye muri politike ku rwego rwo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akomeza kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri no muri perezidanse icyo kibazo kirimo, ndetse kikaba ikibazo kitari buza kugenda kinakemuka, kubera yuko benshi bamaze gusa naho ariko de bishyizemo bavuga bati perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo yongere ayobora abarundi, ibintu byose byarurira tugakomeza kubaho nk'uko n'ubundi twahozeho, cyane cyane yuko uburundi mu by'ukuri bwakomeje kugenda bugira abaperezida. Melchior Ndadaye muramuzi neza, hakaba uwo bitabagaza, ngira ngo uyu nguyu muranabiheruka ubwo uwo bita Reverien Ndikuriyo yari arimo aramushimagiza mu buryo bukomeye cyane avuga ati uburundi bimwe mu bikorwa remezo n'izi saha abarundi tukigenderaho n'ibyubatswe mu gihe cyabagaza. Ariko nanone benshi bakavuga bati nubwo bwose mu ishyaka CNDD-FDD ryagiye rigira bamwe mu bakari mugabo Petero Nkurunziza mu gihugu cy'u Burundi, abaturage bari bakomeje kugenda bamukunda bagaragaza yuko mu by'ukuri ari umwe mu bagabo bafite akazoza, ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi arimo aragiha ahazaza. Aba bagabo bose mu by'ukuri rero bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza yuko ari bo bari bafite umwanya wo kuba bahereza Afurika y'Iburasirazuba umurongo, ariko nyamuneka abazungu ndetse n'impfu zitunguranye zagiye zigwirira aba bagabo. Mu ishyaka riri ku butegetsi rero perezida Evariste Ndayishimiye we aragerwa amajanja, baramuvuga ati muri mu ishyaka CNDD-FDD ntawe ujyaho ngo aveho ngo yirambire n'ubundi birangira ahitanywe cyangwa se agapfa. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe baravuga yuko mu by'ukuri mu gihe atakora ibishoboka byose ngo arekure ubutegetsi mu mahoro, mu gihe yaba yatsinzwe amatora cyangwa se atatanzwe nk'umukandida perezida, mu by'ukuri nawe ubuzima bwe bivuga yuko bushobora kugenda bujya mu kaga. Bavandimwe ngira ngo reka dusoreze hano ingingo tuba twabateguriye muri uyu mugoroba, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho aho muherereye hose.